Perusahaan senjata Kalashnikov baru-baru ini mengirimkan varian ringkas senapan serbu AK-12K kepada Divisi Lintas Udara Novorossiysk. Senjata ini telah lulus uji tempur di zona operasi khusus dengan menerima umpan balik positif dari pasukan. AK-12K menawarkan desain kompak untuk pertempuran perkotaan dan medan sempit. Dilengkapi fitur modern seperti popor lipat, kontrol 2 sisi, bidikan presisi, rel Picatinny, serta skema warna multicam berdasarkan pengalaman tempur. Senjata ini juga memiliki konstruksi yang diperkuat dan kompatibel dengan berbagai aksesori tempur. АК-12К укороченный, предназначенный исключительно для штурмовиков и работы в ограниченном пространстве. За то время, которое пришлось, это довольно-таки короткий промежуток времени, и сразу сказать какие-то отрицательные, нюансы по нем не могу. Подойдет для штурмовых групп вообще идеальный вариант, что мы сейчас отработали. Предохранитель слева и справа, то есть я снимаю спокойно его и вхожу в работу, заканчиваю работу, ставлю на предохранитель. Удобно, никаких затруднений не возникало. Плюс диоптрический наш прицел. То есть дождь пошел, ты скинул, нормально работаешь. Нет дождя, тебе надо более точная стрельба, ты спокойно работаешь, вообще нету никакой проблемы. Готов? Все, пошли. Право! Чисто! Пошли! Право! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.